Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Hamdan yamla'ul arda wa yamla'us samawat. ويملأ ما بينهما من شيء بعد أهل الثنى والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك حمدا يوافي نعمك ويكافئ مزيدك ونشهد جميعا أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ند له ولا ولد ولا والد ولا خليط ولا شريك لأن الواحد هو الله ونشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا وقائدنا محمد رسول الله نبي الهدى وبحر الندى وأفضل الخلق جودا وأكرمهم يدا اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وعلى آله الأطهار وأصحابه الأبرار إلى يوم تتقلب فيه القلوب والأبصار أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي المذنبة المخطئة بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله جل جلاله في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا وإنك لعلى خلق عظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وخالق الناس بخلق حسن Muna-muna mga katautay manguran haa agama Islam. Hitukbar na to inpupudjihan iwan pagsarang sukul tupot pamahasot si Allah subhanahu wa ta'ala karena masing-masing niya naman kita niyo biwusan ni'mat na hinang tiranan yari kita niyo wihaon na pun haadlaw ini ni'mat na hinang tiranan kaya tunay nato sing mga diaakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Damik yan ni'mat na hinang tiranan kaya layo nato ang mga pianglangan sin Allah subhanahu wa ta'ala. In ni'mat ini landuin halga niya amunay ni'mat kabuhi. Damik yan salawat iban salam pajungjungan nato Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam karena wala siya nagtali sin laul. Wala siya nagtali sin sakit. Wala siya nagtali sin hapdi.
wala siya nagtali sin uhaw. Hasupaya sadya, ikapasaplag niya, in agama sin Allah subhanahu wa ta'ala, agama Islam, tiranan, miyabot marikato tanyukatan, walillahil hamd. Hadlaw ini mga katawtay, manguran ha agama Islam, miyabot na isa min adlaw, pagpatumtum piatumtumi, sin mga kaguruhan sin kita niyo. Dahil nga sabab yadto, kumakita niyo misanda kuman maniyo, tiyo, pangadjian, mahinang nato, matakaddam hakabuhi nato, mura-murahan magmumpaat kato kaniyo, dahil di naman hadon niya dagpak paadlaw akhirah. Innapi na mo, sabbuton ha adlaw ini, amo na tungod sim pangaddatan. Sabab pangaddatan ini, mga katawtay, manguran ha agama Islam, insya ini ding hamanga sabab piarain Rasul sallallahu alaihi wasallam marikato tanyo padunya. Nasabot hadith sabdasin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithtu li utammima makarimal akhlaq. Matanto din ako, sabdasin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, piarasin Allah subhanahu wa ta'ala maripadunya, hasupaya manampurnai simpagyanong pangaddatan marayaw. Bangbukon hasabab simpangaddatan ini, mga katawtay, manguran ha agama Islam, tanto-tanto nagkawinsanaan na kita niyo rin di hadunya. Nagkajuljanaan na kita niyo rin di hadunya. Karena mga katawtay, manguran ha agama Islam, parmansin Allah subhanahu wa ta'ala, zahara al-fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Parmansin Allah subhanahu wa ta'ala, limabbaw na, timampal na in mga aramala, timampal na in mga disasters pagyanon. Hindi naman hakin lupaan, biya na sin mga pagbaha, biya na sin mga pagsunog, biya na sin mga paglinog. Damikyan hakaragat-dagatan, biya na sin mga pag-alon panjang. Aun waktu di ta kaingatan, may ta inhambok kapal atawakan lansa, tagha na sa jamalunod, masunog hakitungan sin laut. Sab may ta, bima kasabat ay dinnas. Asablaw niya sin kakahinang sin manos siya. Kakahinang sin manos siya mangi. Karena mga katawtay, manguran ha agama Islam, apabila in manos siya, aon pag-addat niya pa Allah subhanahu wa ta'ala, tanto-tanto di niya hinangon in mga lianggal sara, in mga liangan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bang aon pag-addat sin manos siya, pa Allah subhanahu wa ta'ala, tanto-tanto hinangon niya in kataan sin daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bang aon sadya pag-addat sin manos siya, papagkahini sab manos siya, tanto di niya mulahon yung pagkahiniya. Di niya anyayahon yung pagkahiniya. Sa hasabab sin, wayroon na rin doon kaning pag-addat. Wayroon din doon kaning pangaddatan marayaw, mahinang niyang kabayaan sin ginhawa napso niya. Doon na kain marayaw, iban sin mangi. Ang paimparakala sin pangaddatan ini, mga katawtay, manguran ha agama Islam, lando tuod siya mahalga ha agama na to. Karena in Allah subhanahu wa ta'ala, in Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wala siya nabantog hasabab sim pagkarasul niya. Damikyan wala risab siya nabantog hasabab sim pagkanabi niya. Wat malingkan biyantog siya sin Allah subhanahu wa ta'ala, hasabab sin dayaw pangaddatan niya. Hasabab sin dayaw piil palangay niya. Parman sin Allah subhanahu wa ta'ala, wa innaka la'ala khuluqin azim. Bunal tuod o Muhammad, ikaw na yan long nagdarasin sa rayaw-rayaw pangaddatan. Dahil hasawab yan mga katawtay, manguran ha agama Islam. In Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nagbanda kato taniyo, diak kita niyo sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mag-addat,
maglangay sin langay marayaw, sin pangaddatan marayaw. Sabda sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadith niya, ittaqillaha haythu ma kunt, wa atbi'is sayyi'ata al-hasanata tamhuha, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Sabda sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pag mabuka kau ha Allah subhanahu wa ta'ala, hariin diin na kau binaybayan. Hariin diin na kau tempat, hariin diin na kau waktu, pag mabuka kau pa Allah subhanahu wa ta'ala. Nabang tamaanahan mga katautay, mga ron haara, may Islamin pagyanong pag mabuka ini, mianahan kato tanyo si mga ulama, amunalong nilain, pag-agad, atawa kang paghinang, sindaakan sin Allah subhanahu wa ta'ala, hariin diin nagkakausan, iwan paglayo, hapyang langan sin Allah subhanahu wa ta'ala, hariin diin nagkakausan. Nabang kita-kitaon mga katautay, mga uran haara ma Islam, amuna iniin pangaddatan sa rayaw-rayaw, amuna in agaron tayo daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala, sarta layuan na to in piyanglangan niya. Isugpat sin hadith, wa atbi'is sayyi'ata al-hasanata tamhuha. Iwan long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, paurulilong niya, in hinang mukasaan, sin hinang marayaw. Apabila aun waktu nakahinang kita kasaan, sibi-sibi, magtoy tabang aun sarapat paurulan siya sin hinang marayaw. Doon nakahilaway ta sarakka, hilaway ta pagsambahayang sunnat, hilaway ta pagzikir, diin na hinang karayawan. Asupaya uno, mamapasi kaniya. Asupaya mamapasi, sin amoy kangian, atawakan kasaan na hinang tayaon. Ang pakita niyo waitaan sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Iwan sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, paglangay ikaw sin langay marayaw, paglangay ikaw papagkahimo manusya, sin langay marayaw, sin pangaddatan marayaw. Biara kita waitaan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, in parakala pangaddatan marayaw ini, lando to din laggo niya, bang mari paagama Islam. Ang painagama Islam, hinduan kita niyo, sin mga pangaddatan, lando in taod niya. Pangaddatan marayaw, hindu kato sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hindu kato sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hari na to na madagay day katan, kumara kuman kita niyo, misan pila-pila ng kakausan, hasupaya mahinang nato, lulutuanan, matakaddam pakabuhi nato. Mga pangaddatan piyang hindo kato, sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dahil nga mga pangaddatan hindo niya, amunalaw niya yung pagyanon, tarkul mira. Pagtinggal sin paglugat. Paglugat, amuin, tiranan, makapagbali, indo ay magtay manghod. Paglugat, tiranan, makapagkalo, indo ay magtay manghod. Sambil na sadya, yung kaywanan maglugat, sambil na sadya makapagbuno, indo ay magtay manghod. Amuinin piyanglangan kato sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabangta siya ini nahinang, in Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asal nagbabayta hadith niya, siya na inumatasi, kato taniyo sulga. Bay halom si sulga. Sabda sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana za'imun bi baitin fi rabadil jannah liman tarakal miraa wa in kana muhiqqa. Sabda sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ako nalong ni mangatasi kaniya bay. Halom sin atawakan hahigad sin sulga. Hakid sin halaman si sulga yaon. Hay siyo nalong niya in makatinggal sin paglugat. Misang pengkiaunan niya kasabunnalan. Tinggalan niya paglugat, hasupaya di maaon yung pagamburda sin doa magtay manghod. Tinggalan niya yung paglugat, hasupaya di makapagbuno in doa magtay manghod. Damik yan. Panghindo ray sabkato sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tarkul kadhib.
pagtinggal sin pagputing. Sabda sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa bi baitin fi wasatil jannah liman taraka al-kadhiba wa in kana maziha. Demikian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pangatasan niya na bay hagitungan si sulga. Hay siyo na manusia in makatinggal sin pagputing misan pengkiaunan niya langog-langog. Pila na sadya mga katautay manghuran, pila na sadya manusia in atas nila mamuting, asupaya sadya mapakatawa nila intay manghud nila, asupaya mapakahagad nila intay manghud nila maun kanila. Ampain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, misan pengkiaunan niya maglangog, di siya magpuputing. Jimatu hakissa sinambuok maas babae. Sahabi yasin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hawak tuman siya nangasubo, para Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, long niya, ya Rasulullah, uno baha long niya, makasud baha ako long niya sulga. Invita kanya sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wayroon long niya maas halom sin sulga. Hasabab simbaita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ini, lando tuod nasusa in babae ini, in maas babae ini, in panganal niya di siya makasud sulga. Hawak tuman miyabot pa Rasul sallallahu alaihi wasallam in suy-suy, sinin maas babae ini, lando tuod nasusa, hasabab simbaita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, kaya tawag niya nagbalik. In maas babae, ang panyabyaytaan. In pag-ianon kulong niya, wayroon long niya maas halom si sulga. Wayroon maas halom si sulga. Karna in katansin malaas mapatay rin di hadun niya, hinangon na sila bagong bata, ang pa sila pasuron palom si sulga. Karna in maas ini, di siya magtup, palingkat, pahamot si sulga. Damikyan, siyabot sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hadith, alaikum bis-sidq, fa inna sidqa yahdi ilal bir, wa innal birra yahdi ilal jannah. Wa ma yazalu ar-rajulu yasduqu wa yataharra sidqa hatta yuktaba indallahi siddiqa. Siyabot daysab sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahadith niya, pagkabtangan kamulong niya bunnal, paghimumungan kamo sing kasabunnalan, pakaya niyo yung paghimumungan kasabunnalan. Karna, in paghimumungan, pagbisara bunnal ini, mangindarahi siya long niya pakarayawan. Ang paingkarayawan, isablong niya mangindarahi siya, pahikasud palawom sin sulga. Ang painambok manos siya, masi-masi naman siya nagsasapot at tawakan nagbibisara bunnal. Sambil amin magmuhot-muhot tuod siya. Tuyuan niya tuod. Hakakaus-kausan niya in pagbisara bunnal, atasan niya di tuod mamuting. Sambil nasadya siya, ikasulat pahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala siddiqa. Bukon hat mga manos siya in makasaksi, simpagyanon in manos siya iyaon, tao magbibisara bunnal. Sambil Allah subhanahu wa ta'ala, iwan si malaikat niya, makasaksi in tao yaon, tao magbibisara bunnal. Ang paisugpat sin hadith, wa iyyakum wal kadhib, fa innal kadhiba yahdi ila al fujur, wa innal fujur yahdi ila an-nar. Wa ma yazalu ar-rajulu yakdhiba wa yataharra al-kadhiba hatta yuktaba indallahi kadhaba. Isugpat sin hadith, hali tuod kamulong ni hapagputing. Karna mayta, in pagputing ini, mangindarahi siya pakangian. Mangindarahi siya papagmaksiyat. Ampain pagmaksiyat, iwan sing kangian, mangindarahi siya, pahikasud palawom apinarka jahannam. Ampay manos siya, masi-masi naman siya nagpuputing. Atasan tuoron niya to di mamuting siya. Sambil nasadya hikasulat siya, pahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala,
tao putingan. Bukun hat manusia ada indi hadunya in makasaksi sin insiya tao putingan sambil Allah Subhanahu wa taala ibang mga malaikat niya makasaksi sin in manusia iaun manusia putingan. Ampa biaitaan kita las ahadis sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa bi baitin fi a'lal jannah liman hasuna khuluquh. Biandaan atau akan yad baisan kita sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atasan ko na long niya sulga, atasan ko na kanya bay hataasan sin sulga, pinakamataas darajat halawon sin sulga, hay sisilong niya nagparayaw sin pangaddatan niya. Dahil hasawa biyad to mga katawtay manguran haa ka Islam. In pagparayaw sin pangaddatan ini, lando tuodin halga niya, patiap-tiap hang katauring kato taniyo. Karena hambok siya ini tiranan, ikadawhat na to, sin surga sin Allah subhanahu wa ta'ala, amuin matan kasanyangan sin manusia, amu na insulga sin Allah subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li walakum, faya fawzal mustaghfirin, istaghfirullah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastarshiduhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Wa ala alihi al-athhar wa ashabihi al-abrar ila yaumin tataqallabu fihi al-qulubu wal-absar. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi al-mudhnibata al-mukhti'ata bitaqwallah, faqad faza al-muttaqun. Qala Allah jalla jalaluhu fil Qur'anil Karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Dan ini hadunya mga katawtay manguran haa ka Islam. Aun para kala tu manusia atau kanin manusia na bahagi siya patung kabahagi. Aun manusia mag-iibadat siya pa Allah subhanahu wa ta'ala sa mangiin pangaddatan niya. Ingkiyaunan niya magsambahayang siya, magpuasa, sa mataod madukal ka niya. Ingkiyaunan niya maminasa sadya, manglimot sadya, mataod mga kakahinang amuin, pangaddatan bukun marayaw rin doon kaniya. Na inambok para manusia ini bukun siya ini marayaw. Karena sabda sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaswo na yung mga sahabat niya, atadruna manil muflis? Qalu, al-muflisu fina man la dirhama lahu wala mata'. Nangasuwin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kaingatan nyo ka hisiwin pagyanon manusia atau kan taulusong, tauluki. Long si mga sahabat niya, in kamo long ni pagyanon tauluki,
amo na long nin, wayroon long niya pangarta niya. Wayroon sin niya. Sabda sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal muflisa min ummati man ya'ti yawmal qiyamah bi salatin wa zakatin wa ya'ti qad syatama hadha wa qadhafa hadha wa akala mala hadha wa safaka dama hadha wa daraba hadha. Impagyanon long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, taulusong amo na long nin manusya dumatong paadlaw qiyamah, nagdara siya sin sambahayang niya, nagdara siya sin zakat niya, hinang nin pagsambahayang yung mga pagzakat da hindi hadon niya. Sa aon na maun kaniya, hambok manusya, inyaon long niya, yudjo niya, inyaon, yan niya, inyaon long niya, liyaukan niya, kiyaon niya hak sinambok kiyaon, sambiling kay panan liwak niya, piyakuan niya long niya dugo. Fayu'ta min hasanati, fayu'ta hadha min hasanati wa hadha min hasanati. Ang palong niya, in dihilan, in manusya yaon, amuin, yan niya, karayawan. Kaon deng ha karayawan niya, hipagbayad, iruhal matto kaniya. Matto na isab pa mga manusya, yan niya, pamanusya, diupang niya, pamanusya, liwak niya, pamanusya, amo impiyakuan niya dugo. Sambil long niya, maubos long niya yung karayawan niya. Nawanglong niya, naubos na yung karayawan niya. Sarta, wayroon pa siya natalos, nagbayad pa mga manusya. Amo inliyaw kan yudyo niya. Kawao ni sabing kangian nila, hirihil maun kaniya. Sambil na sadya, mahipo na siya sing kangian, hitilakbo na siya pelom apinarka jahannam. Amo yan long ni manusya, amuin. Nagdarasin sambahayang niya sa nakasud na palom apinarka jahannam. Manusya, lugi haadlaw qiyamah. Damikyan ini karuap manusya, amo na long niya isab, in marayaw in pangaddatan niya, sa di isab siya, magmarayaw, sin pangaddatan niya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Di ra siya magsambahayang, di ra siya magpuasa, iban na sing kaibanan pa. Sa bang madto papagkahin niya, marayaw in kaunan niya, magbibis sarara siya bunal, daon niya magsumad dya marayaw, nasa di magsambahayang. Parman sin Allah subhanahu wa ta'ala, hawak to yasubo na yung mga manusya, halawm sin apinarka jahannam, narka sakar. Ma salakakum fi sakar, qalu lam naku minal musallin. Yasubo na yung mga manusya, halawm sin apinarka jahannam, uno in sabab kapapasod kanyo halawm apinarka jahannam yan. Hambok din jawab si mga manusya ini. Bukon kami long niya lamod din ha mga magsasambahayang. Nading hasawab yad to mga katautay, mga uran na may Islam, damikyan, bukon day sab marayaw, marayaw in kiaw ng tapapagkahita, sa bukon kita marayaw pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sa hindi kita pahikato, manusya, amuin suway agaran na to, amo na longnin, marayaw papagkahiniya, damikyan, marayaw ray sab pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amo na in Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, marayaw ra siya papagkahin niya. Sarta, yaagad niya indaakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amunain suntuan sa rayaw-rayaw, suntuan na to Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mura-murahan mga katautay, manguran haaga may Islam. Bilangon kita niyo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Deng ha mga manusya, amuin manusya hikatuwi ni. Amuin nagmamarayaw papagkahin niya, sarta nagmamarayaw ray sa pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sumalawat kita ni pa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim,
wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Dumaa kita niyo murah-murahan tay maunsin Allah subhanahu wa ta'ala kato taniyo. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka ya Allah sami'un qaribun mujibun lid da'wat. Allahumma inna nas'aluka al jannah wa na'udzu bika minan nar. Allahumma inna nas'aluka al jannah wa ma qarraba ilaiha min qawlin wa amal wa na'udzu bika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qawlin wa amalin ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma ij'alna minas sabirin. Allahumma ij'alna minas syakirin. Allahumma ij'alna minal muttaqin. Allahumma ij'alna minal 'amilin. Allahumma ij'alna min 'ibadikas salihin ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.